Ni inshingano ya buri muntu wese ku giti cye kugerageza kugaragaza umumaro we. Shakisha hari igikenewe maze utere intambwe yo kugishakira umuti, nubwo uzaba ugerageje kugera kuri imwe mu ntego zatumye Imana ikurema. Uko niko Dawudi yihanangirije Umufilisitiya yamutikura ibura ryo ku kibuno, bidatinze yahise amwica, kandi nta nkota Dawudi yari yitwaje. Mu kanya nk'ako guhumbya, Dawudi yaravudutse amuhagarara hejuru, asingira inkota ya Goliyati ayikura mu rwubati rwayo aramuhorahoza. Ako kanya yahise ayimucisha igihanga, nuko Abafilisitiya babonye intwaro yabo ipfuye bariruka. Muri bibiri wabisanga muri Samweli wa mbere. Ibi nanone cyo kimwe n'ibyabaye kuri Mose, wabaye umutabazi w'Abanyayisiraheli bakura mu bubata bukomeye bari barashyizwemo na Farawo ndetse n'abambari be. Ntabwo yicare ku ntebe ngo anigure Farawo amunenga ubugome bwe, ahubwo yatewe imbaraga zo kugira icyo akora nk'icyifuzo cyo kubohora Abanyayisiraheli ingorane ndetse n'umubabaro bari barimo mu gihugu cya Misiri. Sabo gusa kandi kuko na Esther we yahinduye amateka y'ubwoko bwe, atabara Abayuda. Kutarimburwa n'umugambi mubisha wari waratewe na Hamani, aba barahagurutse ngo batabara abandi, maze bagira akamaro gakomeye ku isi nk'igihembo cyabo. Rero reba ikibazo cy'abagukikije, utekereze ku ntambwe watera kugira ngo bakemure icyo kibazo. Gira umumaro ndetse ugirire akamaro isi yawe. Hari abantu bagize uruhare mu bikorwa byahinduye amateka y'isi mu kinyejana cya 20, haba mu byiza cyangwa mu bibi. Ni abantu bagiye baba urugero rw'abandi, bakabishimira, bakabahindura, ndetse n'abandi bagakuriramwe amasomo. Ni muri urwo rwego tugiye kubagezaho abantu 10 ba mbere mu kinyejana cya 20 bagize ibikorwa by'indashyikirwa mu guhindura amateka y'isi, haba mu byiza cyangwa mu bibi, nk'uko tubikesha urubuga rwa Wonderlist. Ikinyejana cya 20 cyatangiye tariki ya mbere Mutarama mu mwaka w'1901, kirangira tariki ya 30 Ukuboza mu mwaka w'2000. Cyaranzwe n'ibikorwa bitandukanye byagize uruhare mu guhindura amateka y'isi, nk'intambara y'isi, kuvumbura ingufu za nucleaire, kujya mu isanzure, gukunda igihugu bikabije, guca ubukoloni, intambara z'ubutita, ikoranabuhanga mu itumanaho, iterambere ryo gutwara abantu n'ibintu, kugabanya ubukene, iyangirika ry'ibidukikije, gucika kwa zimwe mu nyamaswa n'ibindi bitandukanye. Iby'ibigwi by'ikinyejana ntitwabitindaho ngo twezibe mu magambo dusibe kuvuga Adolf Hitler, Nelson Mandela, Muhammad Ali Jinnah. Aba bari mu bantu 10 ba mbere bagize uruhare mu guhindura amateka y'isi mu kinyejana cya 20. Mu by'ukuri abantu ni bantu ki? Iyi ni BKO, nge birikaje bwana. Kwa mbere tudatinze turatangira kuri Henry Ford. Uyu yari umunyenganda w'umunyamerika washinze uruganda rw'imodoka Ford Motor Company, ndetse akaba yaranagize uruhare mu guteza imbere tekinike zo gukora imodoka nyinshi. Yari umuyobozi cyangwa umunyapolitiki ukomeye w'igihanyazo, ariko yakoze imodoka yahinduye isura y'ibijyanye n'amamodoka ku isi mu mwaka w'1999. Muri ubwo bushakashatsi bwakozwe n'umunyamerika Henry Ford, yabashije kubona umwanya ku rutonde rwa Gallup rw'abantu b'ingenzi baranze ikinyejana cya 20. Gallup as a list of widely admired people of the 20th century. Ku mwanya wa 9 haraza Muhammad Ali Jinnah. Muhammad Ali Jinnah yari umwe mu bantu b'ingenzi baranze amateka y'Ubuhinde na Pakistan bigifatanya. Yari umuyobozi ukomeye, umunyamategeko w'umunyapolitiki. Muhammad Jinnah yabaye umuyobozi w'ihuriro ry'Abahinde bose b'Abayisilamu kuva mu mwaka w'1913 kugeza ubwo Pakistan yabonaga ubwigenge ku wa 14 Kanama mu mwaka w'1947, ndetse aba guverineri mukuru wa mbere wa Pakistan kuva yabona ubwigenge kugeza apfuye. Muri Pakistan bamwita Quaid-i-Azam, bisobanuye umuyobozi ukomeye, ndetse bakanamwita Baba-i-Awam, bisobanuye umubyeyi w'igihugu, Baba wa Taifa. Urutonde rwacu turukomereje ku mwanya wa 8. Tubonaho Mao Zedong, umuyobozi w'impinduramatwara ya gikomunisiti y'Abashinwa, umuhanga mu bya politiki. Mao Zedong niwe washinze Repubulika y'Abaturage b'Ubushinwa mu mwaka w'1949, aho yayoboye igihugu nka chairman w'ishyaka rya gikomunisiti ry'Abashinwa CCP kugeza apfuye. Uyu ni umugabo wabashije kugira Ubushinwa igihugu kimwe, afatwa nk'umwe mu bantu b'ingenzi babayeho mu kinyejana cya 20. Nanone kandi dukomereze kuri Wright Brothers. Aba nabo nta gushidikanya ni bamwe mu bantu b'ingenzi baranze ikinyejana cya 20. Oliver Wright wavutse tariki 19 Kanama mu mwaka w'1871, aza gutabaruka tariki 30 Mutarama mu mwaka w'1948. Na Wilbur Wright wavutse tariki 16 Mata mu mwaka w'1867, aza gutabaruka tariki 30 Gicurasi mu mwaka w'1912. Ni abavandimwe babiri b'Abanyamerika bahimbye bagize uruhare mu kuvumbura indege. Nyuma yo gutunga iduka rikora amagare yapfuye, gukora amagerageza no gushakisha ibijyanye n'iterambere ry'indege, gukora kwabo biga byinshi ku ndege byatumye bakora indege ya mbere iremereye. Mu mpera z'umwaka w'1904 berekeza mu mwaka w'1905 nibwo babashyize hanze hagaragara igisa nk'indege kiguruka, nubwo atari ba mbere bari bagaragaje igisa nko kuguruka. Aba bavandimwe nibo ba mbere bakoze ibikoresho bigenzura indege yitwaye yakoresha akabasha kuyigenzura, byatumye indege ifite amababi ibasha kuguruka. Ku mwanya wa 6 turahasanga Adolf Hitler.
ni umudage wavukiye muri Autricia, akaba umuyobozi w'ishyaka ry'abanazi, yabaye chancellor mu Budage kuva mu mwaka w'1933 kugeza mu mwaka w'1945, ndetse aba n'umunyagitugu mu Budage kuva mu mwaka w'1934 kugeza mu mwaka w'1945. yagize uruhare mu guteza intambara ya kabiri y'isi yose ndetse no gukora jenoside y'abayahudi. ni umwe mu bayobozi bavuzweho cyane mu kinyejana cya 20. bivuga ko yapfuye yiyahuye nyuma yo gutsindwa n'intambara y'isi tariki 30 Mata mu mwaka w'1945. mu mwanya wa gatanu turahabona Winston Churchill. Sir Winston Leonard Spence Churchill ni umunyapolitike w'umwongereza wamenyekanye cyane kubera ko yayoboye Ubwongereza mu ntambara ya kabiri y'isi. ni umuyobozi wakoze akazi keza kandi neza, wabaye minisitiri w'intebe, umwanditsi watsindiye igihembo cya Nobel mu buvanganzo. ku mwanya wa kane turahasanga Franklin D. Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt yabaye perezida wa 32 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu mwaka w'1933 kugeza mu mwaka w'1945. yagize uruhare mu mateka y'isi mu kinyejana cya 20 ayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe isi yari yugarijwe n'ikibazo cy'ubukungu n'intambara ikomeye. ni umwe mu bayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika wafashe umwanya ku rutonde rw'abaperezida beza iki gihugu cyagize, waranzwe na demokarasi n'impinduramatwara. yatsinze ingamba ebyiri zikomeye yatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziva mu kwiheba ashyiraho politike z'iterambere. ku mwanya wa gatatu turahasanga Mahatma Gandhi. ni umwe mu bantu baharaniye amahoro kurusha abandi ku isi wabayeho, akaba yari umunyapolitike w'ingenzi mu mateka y'Ubuhinde. Abahinde bamwita umubyeyi w'igihugu, baba wa taifa. yagize uruhare mu guharanira ubwigenge bw'Ubuhinde kugeza bubonetse mu mwaka w'1947 agendeye ku mahame yo kwanga gukoresha ubugizi bwa nabi. ku mwanya wa kabiri turahasanga Nelson Mandela. Nelson Madiba Mandela yabaye perezida wa Afurika y'Epfo avuye muri gereza aho yari amaze amezi 27 afungiye azira kurwanya ivanguramoko ryakorwaga na ba gashakabuhake muri Afurika y'Epfo. ni umwe mu bantu b'ingenzi baranze ikinyejana cya 20. niwe perezida wa mbere w'iki gihugu watoye mu matora ahuriweho n'amoko yose yaratuye muri iki gihugu. ubuyobozi bwe bwibandaga cyane kurandura umurage w'ivanguraruhu, ivanguramoko, ubukene no guharanira kureshya imbere y'amategeko. umudari wa Nobel wo guharanira amahoro yahawe mu mwaka w'1993. ku mwanya wa mbere dusoza turahasanga Albert Einstein. Albert Einstein wabayeho hagati y'umwaka w'1879 kugeza mu mwaka w'1955. azwi nka se w'ubugenge bugezweho modern physics. ni umwe mu bateje imbere imitekerereze ya gihanga, ariko ngo icyatumye abantu benshi barushaho kumukunda ni ukuntu yasetsaga. ngo nubwo yari umwe mu bantu b'abahanga mu kinyejana cya 20, yari umuntu wisanzurwaho igice kimwe bitewe n'ukuntu yasetsaga, akambara ibintu bitajyanye rimwe na rimwe ntagire amasogisi. ubuzima bwe bwose Einstein yahoraga agerageza kumva ko isi imukikije. Theory of Relativity cyafunguye imiryango yo gukora bombe atomique. uyu yahawe igihembo cya Nobel ku ruhare rwe mu guteza ubugenge imbere. iki gihembo yagihaye mu mwaka w'1921.